ibyo ngiye kuvuga mbivuge nzi ko hari bibiri bubabaza ubundi hosting ni uburaya mbaza uti hawe ni ukuvuga ngo iyo baje hostinga baje hostinga iki zisa nicyo nkubaza nyine ni ukuvuga ngo icyo bakora abana b'abakobwa baraza hakaza abagabo b'ibirara sibyo bakabazanira abandi bakobwa bari aho ngaho bari butahane nk'abayisikuti babo. Guhostinga iri ni ijambo rigezweho i Kigali, ijambo ririmo ibice bibiri bitandukanye. Ku ruhande rumwe hari ababibona nk'uburyo bwiza bwo kwinjiza amafaranga ndetse no kwamamaza ibirori. Ku rundi ruhande ariko hari ababifata nk'uburyo bwihishiriye bwo gucuruza umubiri bamwe bita uburaya. Muri iyi nkuru ngiye kwinjiza mu buzima bwa bamwe mu bakobwa bamwe bazwi cyane mu guhostinga. Ese koko ni akazi k'icyubahiro cyangwa n'uburaya bwahinduriwe izina? Uwase Muyango Claudine ni umukobwa ukunzwe cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse yanamenyekanye cyane mu kazi ko kuyobora ibirori aribyo bita guhostinga. Nyuma yo kumva amagambo yatangajwe na KMC, Muyango yakomoje ku byo yavuze ubwo yaragiye kwerekeza i Brussels mu Bubiligi, aha yaragiye guhostinga igitaramo cya Bruce Melody ndetse na Shiba Karungi, umuhanzikazi wo mu gihugu cy'Ubugande. Muyango yavuze ko abantu bagomba kubaha akazi k'abandi. Uburaya rero iyo umuntu yavuze ikintu abazi impamvu yakivuze. Rwose nabonaga bamwe babyemera abandi bakabihakana, ako nanjye sinzi niba ndi mu babyemera kandi mu babihakana ikintu navuga sibyo. Ahantu hose umuntu nyine like akura amafaranga tukajya dusebya ibintu abantu bakora sibyo. Aha niho hanyinjije ku rutonde rw'abakobwa muri bamwe bakora akazi ko guhostinga, benshi bafata nk'abakora uburaya ariko bo bakabihakana. Ku mwanya wa mbere reka tuhasange Uwase Muyango Claudine. Ako ibi bintu byo guhostinga nabyo reka babigabanye. N'abagore bo tugira cyo bita night mission. Muyango ni umwe mu bakobwa bakora akazi ko guhostinga mu tubari ndetse n'utubyiniro dutandukanye hano mu Rwanda. Uyu mukobwa yitabiriye amarushanwa ya Miss Rwanda mu mwaka wa 2019 aho yanegukanye ikamba rya Miss Photogenique. Uyu ni nyampinga uberwa n'amafoto. Muyango yasezeranye n'umukinnyi Kimenyi Yves, uyu wahoze ari umunyezamu w'Amavubi. Hari muri Mutarama 2024 bakaba bafitanye n'umwana. Gusa hari amakuru avuga ko bombi batandukanye. Muyango yagiye avuguruza amakuru yuko guhostinga atari uburaya nk'uko bivugwa. Umwanya wa kabiri ho hari Gatete Shalom Zinda. Zinda ari mu bakobwa bategura ibirori mu tubari benshi ba hano mu Rwanda. Yavuze ko akazi ko guhostinga ari akazi nk'akandi, aho umuntu yakora akazi ko guhostinga ariko ntiyicuruze nk'uko abandi babivuga. Zinda kuri we guhostinga ni akazi yubaha kandi kamuha amafaranga. Buri umuntu abumwe agatushisha bose sibyo, kandi buriya koko wasanga abantu bakora akazi ko guhostinga ariko nyine wenda aribyo bagamije sibyo, bagamije kwicuruza, bagamije gushaka abagabo n'iki byose, ariko buri muntu wese nyine agira impamvu y'akazi. I personally ntabwo nicuruza, ibintu nkora with passion, ibintu nkora numva yuko mbishoboye, numva yuko nyine mbizi kubihandlinga kandi banaje gukora amafaranga. Ku rutonde rwacu ku mwanya wa gatatu reka tuhasange Nitugose Donata bakunda kwita DJ Flix. Uyu ni umukobwa ukora akazi ko kuvanga imiziki ariko agahostinga no mu tubari. DJ Flix akunda kugaragara acuranga mu bitaramo bitandukanye bya The Ben. Nawe hakana amakuru avuga yuko guhostinga ari uburaya. Kwera ko uranyeka ko nakandi kazi katoroshye rero. Ugashora kwinjiza cash nyinshi. Kanagoye ngira ngo kuko urumva nimba uri waryamana n'umuntu utakunda kujya guha amafaranga muri ubu buzima tubayemo, kujya umuntu udakunda pe kujya agwereza amafaranga y'ubuntu, right? DJ Flix kandi mu minsi ishize higeze kuvuga inkuru ko yaba araryamanye na Muyoboke Alex ubwo bari bagiye mu gitaramo cya The Ben muri Uganda. Muyoboke Alex yahakanye amakuru avuga ko bitashoboka ko yaryamana n'umwana abyaye, kari amakuru y'ibihuha. Ku mwanya wa kane hari Jackie w'i Rwanda.
uyu ni umwe mu bakobwa nawe ukunda gukora akazi ko guhostinga mu tubari. Nyuma yo kumva amagambo yavuzwe na KNC, Jackie yarababaye cyane ndetse avuga n'amagambo akomeye kuri KNC. Gusa yaje kuvuga ko guhostinga ari akazi kabinjiriza amafaranga, ahubwo yamaganira kure abasebanya babita indaya. Ubuhosta ngo ni uburaya, bazi amafaranga bamo, yabazi imiryango butunze, yabaza agaciro mana abantu bahereza ubuhosta. Abo bantu bose baza mu mbari ni ukubera abahosta. Baba baje kureba abo bakobwa beza bari ku ma office, baba baje kureba abo basore beza. Ushingira ku cyuvuga ngo hosta n'uburaya. Ku mwanya wa 5 ari naho dusoreje, reka tuhasange Keza Tereski. Uyu nawe ni umwe mu bagore bakunda kugaragara bahostinga mu tubari. Yakunze kuvuga mu nkuru zitandukanye aho yigeze gushinjwa no kuba umwe mu bagize uruhare mu itandukana rya Muyango ndetse na Kimenyi. Keza Tereski, umugore w'umunyamideli, yanabyaranye n'umunyamideli mugenzi we witwa The Trainer, wo bigeze gukunda nawe kakahava. Biza kurangira batandukanye, ariko babyarana umwana w'umuhungu wavutse ku itariki 10 muri Werurwe 2023. Abakora akazi ko guhostinga ni benshi muri uru Rwanda, ariko nkubwiye bamwe bakunda kwigaragaza kandi bakunda no kugaragaza yuko guhostinga k'uburaya nk'uko benshi babitekereza. Nawe niba hari abo wabuzi, nyura muri comment wandike ugire n'ibyo watubwiraho kubijyanye n'amakuru yo guhostinga.